omukoro gw'okwijuka ekiro ky'abarwaire gutandikire n'ekitambo kya misa kyebembirwe Bishop wa Fort Portal Diocese Robert Muhirwa ohigira abantu okuba b'embabazi aha barwaire. Ekiro eki kikatongozibwaho Papa Paulo wa kabiri omwaka ogwa 1992 okwijuka abarwaire. Tufuishe omutima gw'okutafwaho baitu tuwoleke embabazi, ntuhayo obwire bwaitu, ntuhayo ensimbi zaitu kurora ngu turubata runtigana hamu n'abarwaire aba kwani basasa omu miringo etari emu. Twine programu y'okubongera abarwaire nka parish turubata tukahalika betaro tusanga embeera embi muno mu maka gaitu okubantu ba Mukama kiningonza kigenda halitu twena okurolera abagenzi baitu abarwaire omu miringo yabo yona nk'okubali. Christine Mbabazi omushaho w'irwariro ryawe komere health center ya Kashatu nagira ngo abantu bingi abatungira obujanja babire bine endwara z'ebicweka by'enshoni otireho omushwija gw'ensiri. Mbaire nindora endwaire ezamani muno zibaire muno mu bakazi. Abakazi batungira endwaire nyingi muno like vaginal candidiasis, UTIs, malaria naye bayiremu yamani, then habaho na skin diseases. Bishop bwanyuma arambwira abarwaire obwo arikubashabira kandi babebembeze bahigira abantu okwekebeza bukiri kare otireho n'okurya gye oteberwe n'okuba bayonjo. Kushabira abarwaire ni kikuru bito kwerinda oburwaire ni kikuru munonga. Twerinda oburwaire tukuma obuyonjo omu maka gaitu, twerinda oburwaire tukurya kurungi. Harimu abarwaire abakuru nibarubata kyonka aine ebitekerezo, aine ebizibu, aine stress. Baitu hariho abantu abandamya kwine oburwaire kandi okusobola kukira na muno nk'oburwaire bw'okwehumuzaho okarestingaho naye okatungaho obugabe okegonza byona by'orukora. Abatungira obujanja bebasimire Fort Portal Diocese ahabwo kujaguriza ekiro eky'omuri kyegegwa. Nirire ninshasha omunonga ndikutema karomanda yeno hati kumsiano bampojanga hati nakurana mumpo nsima basimbo utanda kuri kuraba utanda obwa hatuwe komire health center ya Kashatu etandikireho n'ehuriro y'okugura ekyoma kya scan gasha kwa Philip Murangira.